Dobu ba dognata phokele titio aso mo tikba mutraw ko aderki takasolo tigna kuba o kha email weda KNU Mutraw news ni lo with asu okodogna barki tablu KNU Mutraw takso lajo huta kito kisiki takso kota kita tadikso takso lapo Mutraw kore tikinagi ya hakuwapu tadikera community pako ladwa loko sahakuwapu rupa pelaju kita kito kisiki nini wakoluinari sakto kanya doglu tatu platimudo tikinagi ya suta pala turiti detirpa nila kawada payatu masorope mewethigulad blo tapi yaitu masuk rupa tiada jangan lah. Tadi ni atau pelaju tata kito kisiki ni wakak kuinari sektor kenyata gelita tu pelatimudo tikin lagi ya apa nila kawada piyatu masuk rupa kesat pelat blada piyatu masuk tiada jangan lah. Tadi kadibat ni kota pupe kau kuinari desi sektor kenyata gelita tu pelatimudo tikin ya apa nila kawada piyatu tadi blada tini tu wakilat to payatu masoro ko pati ata ko da luiga do ti wera kidi do bado wera to dine lo akora petenya ba pe lajo kita ra ta atapu ladwa lo ko sar ko pa tadi kera wala la kenya dag lo tatu plate mudo tikiye su ta phala ture ti detir pha to payatu masoro ba sa kala tabla to lata de tabla di pha ko payatu masoro ko pati wera sikhiga agate tiweda kidu bado weda tila memela penyadak le tatu platimudo tukupa tabado batit to obanela tadane khob kwa gada ke sadon laju to dotula ta tadi keta weda oliwe ablot sido payatu mosoro rupa tiweda de sinuiga dagate tiweda kela ludu bado weda tudula awai mera Mutraw kore tamano makha tapapla la kera tala Mutraw kore puri nibateni la teni tak sala bugri na hutu mina pene la tablu